Pozdrav svima i dobrodošli u Sport specijal. Naša današnja tema je šah, a više o šahu reći će nam šahovski majstor, stručnjak za šah, gospodin Goran Antunac. Gospodin Antunac, lijepi pozdrav, dobrodošli. Hvala na pozivu. Evo, prije emisije smo se čuli, rekli ste da ćete donijeti neke knjige o šahu. Vi naglašavate važnost zapravo predstavljanja hrvatskih šahovskih kolega i tradicije, pa me zanima, možete nam reći nešto osobno što znači ta uloga ambasadora hrvatskog šaha? Dobro, ambasador šah sam ja bio time što sam neko vrijeme bio delegat Hrvatske 8 godina u Svjetskoj federaciji, ali uvijek sam nastojao širiti pojmove o hrvatskom šahu. Ja se ovdje osjećam, hvala na pozivu, kao isto predstavnik svih mojih kolega, a i tradicije hrvatskog šaha. Hrvatski šah ima tradiciju samim tim što ima šahovnicu u grbu. Postoje naravno priče o mletačkom duždu i tako dalje, to su zgodne, ali činjenica je da to fakat u grbu smo jedina nacija u svijetu. Mi smo imali puno dobrih igrača, ja posebno cijenim tih 5 velikih igrača, Rabara, Udovčića, Matu Damjanovića, Bertoka i Fuderera. Ja to zovem njih velikih 5 koji su našu generaciju naučili igrati šah. I želja mi je uvijek bila da o njima napravim nekakav ili filmić ili malo veći osvrt, makar su oni jako poznati, posebno Rabar koji je bio i igrač i propagator šaha i vizionar u rejtingu, a na kraju njegova klasifikacija šahovskih otvaranja koje su danas aktualne u svijetu je njegovo djelo još uvijek, a u samom tom rejtingu neki taj performans, da sad ne idem dalje u detalje, je on to predvidio, a skoro 50 godina prije nego što ga je Svjetska federacija primijenila. Mi osim toga imali smo naravno poslije, imali smo nekoliko svjetskih juniorskih prvaka, Kurajica, pa onda Stević, pa Cvitan, imali smo Laru Štok koja je bila svjetska i europska prvakinja među kadetima, Ivan Šarić je bio prvak, a Mišo Cebalo, velmajstor, nam bio seniorski prvak, to je konkurencija iznad 60 godina. Kruno Hulak je isto igrao međuzonske turnire. Naime, nekad su ti međuzonski turniri bili veliki filter. Kad si ušao na međuzonskim, automatski si ulazio među 30 na svijetu. Tu je da i Josip Rukavina iz Rijeke je isto, on je isto samo međunarodni majstor koji ja ostao, ali je igrao taj međuzonski turnir. Ali osim samih toga mi imamo jednu tradiciju šaha koja se zapravo proteže. Mi smo Hrvatski šahovski savez je osnovan 912. Znači 12 godina prije Svjetske federacije. Mi smo jedni praktički od osnivača Svjetske federacije koja je lani slavila 100 godina, a imamo i veliku tradiciju u šahovskoj literaturi. Ovdje sad mogu pokazati, ovo je knjiga od Izidora Grossa, Povijest šaha. Izidor Gross je bio prvi čovjek koji je pisao, on je napisao i prvi, kako bi rekao, priručnik za igranje šaha. Sljedeći čovjek koji je obilježio literaturu, a i našu javnost je Vladimir Vuković. Ovdje je njegova knjiga Uvod u šah, koja je jako i danas je još aktualna, makar je napisana pred skoro 70 godina, i ova njegovo kapitalno djelo Razvoj šahovskih ideja. To je nevjerojatna knjiga koju svakom preporučam da bude. Kasnije smo imali i Vladu Kovačevića, da, i Rabar je isto pisao knjiga, ovo je njegova šahovska otvorenja koja je napravljena pred puno godina. Imali smo kasnije još pisce, Vlado Kovačević, vaš kolega, televizijski novinar i vrhunski svjetski igrač koji je usput rečeno jedan od rijetkih koji je tuko velikog Bobija Fischera i pobjedio na 15 velemajskih turnira. On je napisao jednu trilogiju
o ovim konačnicama. Ovo su lovačke završnice, a imali smo i tu, nakon Vukovića koji je uređivao, da, to moram isto reći, Vladimir Vuković je osnovao šahovski glasnik koji je krenuo, koji će sad imati skoro 100 godina postojanja, i to je kontinuirano izlazio, osim uz par puta. Još su bili neki drugi urednici, njega je naslijedio Dražen Marović koji je onda dugo vodio, uređivo glasnik. On je isto napisao knjige, njegove su knjige neke prevedene i u inozemstvu. Ovdje jedna knjiga Razumjeti pješačke strukture, koja je vrlo dobro bila primljena. Jure Nikolac je isto napisao, velemajstor, jednu jako dobru knjigu o nekakvim, kako bi rekao, strategijama, strukturama šaha, ali nije prevedena, a trenutno naš mladi velemajstor Davorin Kuljašević, koji sad živi u Bugarskoj, je napisao nekoliko knjiga i koje su bile tretirane, zapravo ocjenjene kao među prve 3 u te godine u svijetu 2 puta. Jedna od njih je taj Beyond Material, znači malo nije samo materijal u šahu, nego i nešto drugo. Eto, to je to. Mi smo imali stvarno puno igrača, Ivan Šarić je i danas još jak, i nadam se samo da koga sam zaboravio, ja se ispričavam. Evo, u vašoj mladosti koliko su bili pristupačni ovako literatura, nešto ste mi o tome neke prije emisije? Da, pa literatura nije bila pristupačna, bilo je malo. Morali smo živjeti od ovih što bi Vuković napravio, te stare knjige, nešto što smo uspjevali dobiti i tako. Ja sam recimo bio prisiljen naučiti ruski da bi mogao čitati, da bi mogao ruske časopise uzimati, gledati i tako, ali ipak smo svi shvaćali da moramo biti. I još uvijek imali smo šahovsku nakladu, vrlo jako izdavačko poduzeće koje je napravilo niz izdanja, zapravo serija o svjetskim prvacima, razne knjige, jako razvijeno, koje je nažalost u onim našim tranzicijama nakon samostalne Hrvatske nekako nestalo, ali sad se trudimo da nekako pokušamo obnoviti i da damo pogon da taj glasnik šahovski trenutno je sada u zastoju, da krene dalje, jer bez literature domaće vrlo je teško. Premda sada je malo, kako bi rekao, malo manje potrebna literatura obzirom na sve prednosti koje daje kompjuter. Iako bi ja ipak rekao da je bitnije pročitati knjigu nego samo kompjuter. Kompjuter ti ne daje taj šahovski narativ. To je to. Zanima me koliko su kada neki šahist kreće čitati ovu literaturu, je li ona pristupačna nekome ko još ne zna pravila, ili to je ipak za nekog ozbiljnijeg? Ovaj koji krene mora pročitati te udžbenike. Recimo Isidor Gross je napisao prvi taj priručnik 905. još. Ili još čak 800 u 19. stoljeću. Onda on to nauči pravila, onda danas i na kompjutoru se može nešto uhvatiti, ali ja sam old school ili bi ja rekao jako stara škola koja smatra da treba pročitati ono što pisci kao što je bio Vladimir Vuković ti napišu i malo više od samih poteza. On ti kaže trebaš, baš jedanput Kovačević isto govorio, kad pratiš, onda moraš nekako naučiti koje su ti pozicije, kad ćeš promijeniti lovca za skakača, skakača za lovca, a to ovi dobri pisci ti znadu to reći. To je, tako da ja smatram da se knjige moraju pročitati od početka do kraja. Ja sam recimo pješačke konačnice jedanput našao sam ih u Bolcanu sam bio i išao sam doma vlakom za Zagreb. I tamo sam kupio tu knjigu na talijanskom, su bio Grigorjev, ruski pisac, preveden na talijanski. Ja sam sjeo u vlak
Ja sam tu knjigu čitao od Bolcana do Zagreba i pročitao sam ju. U vlaku tih 7-8 sati sam pročitao. Meni je to bilo najnormalnije da to sve pregledam. Sad, malo se i modernizira i treninzi se moderniziraju online i postoje ovo. Međutim, ako čovjek sam ne radi na sebi i ne čita, teško će moći ići naprijed. Evo, vezano uz knjige, zanima me, evo, kad ste vi počeli čitati, koliko su one vama otvorile oči, ta šahovska literatura, i koliko je ona nužna. Evo, zanima me u aspektu, mi kad vidimo nekog izvrsnog šahista, možda možemo misliti on je genijalac, on je od uvijek bio predodređen za to, ili zapravo je ta osoba, iza nje stoji puno rada i čitanje puno literature i naravno igranje puno šahovskih partija. Pa dobro, talent je sigurno. Da, okay. Ima taj dio koji su uvijek govore, talent je 10%, 90% rad. Ja se baš ne bi složio, jer genijalce su, kad je došao Bobby, genijalno. Ja sam, recimo, smatram da je najveći talent na ovim našim područjima bivše Jugoslavije bio Bojan Kurajca. On, kad sam ga prvi put vidio, on je bio već, vidio si da će biti i tako, to je to. Ali da su svi morali jako puno raditi, to je. Bobby Fischer, na primjer, on je čitao sve što god je postojalo. Mora se na tome raditi, rad i danas još uvijek, danas su, kad čujem od ovih mlađih kolega koliko rade na šahu, to su nevjerojatne stvari. Ovi Indijci, oni rade po 10-12 sati dnevno i onda automatski uče, ima sve više materijala, ima sve više knjiga, ima sve više partija, ima i kompjuterskih analiza i oni tu napreduju. To šah tehnički ide gore. Jedino što od kompjutera možda malo smatramo da više nema prekida kao što je nekad bilo, pa možda kvalitet igranja konačnica je malo pao tu, tako ja to mislim, ali nivo općenito igranja je narastao i danas ne možeš protiv nijednog protivnika reći ja ću ga sigurno dobiti. Nema to moraš uvijek paziti i dati sve od sebe. Tako, to je. Evo, vi ste mi ranije spomenuli kako je šah ponekad i fizički zahtjevniji sport nego neki, evo, ne znam, klasični sport, možete to objasniti kako znaju biti intenzivne zapravo šahovske. Prvo, ta jedna mala usporedba, utakmica nogometna traje 1,5 sata, košarkaška može ići 2,5, a partija prava traje 3,5-4 sata najmanje i to po današnjim uvjetima ubrzanog. Mi smo nekad imali seanse od 5 sati, znači 5 sati se igralo i to je naprosto duže, a sada kako se igra partija do kraja, nekad to može i duže trajati. Postojale su neke, kako bi rekao, analize utroška energije i onda je ispadalo da neko od partije izgubi više kila nego prije. To čak i nije, i onda vam još nešto ima zašto je šah naporan. Nogomet sam po sebi, ili svi, kad trčiš, automatski jedan dio kroz znoj izbaciš stresa iz sebe, a šah ti, stres ostane u tebi, ne izlazi baš vani, opuštanje, postoje razne tehnike kako raditi i ovo ono, ali nema baš nekih radi tako pa ćeš onda se osloboditi. Tako da, koji put ne, naravno da ovi troše i moraju više trošiti, ali šah stvarno potroši energije. Evo, htio bih da nam nešto kažete o vašem šahovskom putu, kako su izgledali turniri u bivšoj državi, vi ste se i košarkom bavili, pa kako ste se ipak odlučili za šah? Pa, ja sam zapravo već sa 5-6 godina, to se sjećam da sam već imao nekakvu tehniku igre, se sjećam da sam u prvom razredu na prvenstvu 8-godišnje škole bio drugi, sa dečkima do 15 godina, ali onda nisam toliko igrao i imao sam sreću da sam u razred išao u školu sa kasnijim velemajstorom Mišom Cebalom, već spomenutem, koji je bio i seniorski prvak svijeta, i sa Darkom Kovačem koji je bio FIDE majstor, smo zajedno otišli u klub. U klubu smo mi to dosta dobro gurali i ja sam
puno radio u juniorskom stažu, možda malo više od ostalih čitao i tu sam uglavnom dobro prolazio, osvajao sam ta prvenstva Zagreba, Hrvatske, a i bio sam jedne godine prvak Jugoslavije, što je u to vrijeme bio dosta veliki. Kad gledam koliko je međunarodnih titula iz tog mog sastava kasnije bilo, to je bila vrlo, vrlo jaka. Poslije košarku ja sam gurao paralelno i košarku i malo zbog nekih ozljeda, uglavnom imao sam ponudu da pokušam profesionalno ondašnje Lokomotive, ali ipak sam stavljao, prioritet mi je bilo obrazovanje, a onda je nekako bilo lakše igrati šah jer se manje izgubio, a na košarci 3 put treninzi, pa onda utakmice u toku ljeta kad su ispiti, tako da nije. Nisam, moram priznati, nikad razmišljao o bavljenju profesionalnim sportom. Koliko god me to privlačilo, ali nisu onda bili, kako bi rekao, uvjeti za tako nešto. I postoji svjetska rang lista prema godištu igrača, što nam o tome možete reći? Tu se mora malo pohvaliti. Ja sam slučajno zamolio jednog kolegu koji radi to da mi pogleda kako na svjetskoj rang listi, jer danas ja mislim da ima skoro 200,000 igrača na toj rang listi, da pogleda kako stojimo ta moja godišta rođenja, i onda sam pred 3 godine sam bio 6. na toj rang listi u svijetu, a ove godine sam 1. Ove godine je izračunao, danas je bilo 2851, pa ajde to tako kao nešto da se malo čovjek među starcima svađa. Do duše, ja sam malo manje igrao, pa onda sam teže gubio rating, jer vam je rating je malo napravljen za ove sa nižim ratingom, imaju povoljnije nešto uvjete kad oni idu napred nego mi koji branimo. Tako, to je malo mana koju tako da. Htio bih malo da se osvrnemo na tipove šaha, osim ovog konvencionalnog šaha koji zna potrajati, ste rekli, više od 5 sati, ima i taj brzo potezni. Isto ste me upoznali sa tim jednim idejama Bobby Fishera, taj random šah, da su nasumično postavljene figure na ploči. Dakle, nedavno sam prčkao po nekim papirima i našao sam upit FIDE, Svjetske federacije iz 40 godina, koja pita da bi oni uveli taj takozvani rapid, to je partija na 15-20 minuta, i blic. I onda su postavili pitanje da li da se uvedu posebne kao kategorije i da li da se uvedu nove titule. I onda je većina, ja sam isto tako odgovorio, je bilo rekao bez daljnjega da budu konkurencije, ali titule da ostanu samo za taj standardni šah, i tako da je to bilo. I danas vam ima, i to je postalo popularnije jer kraće traje, atraktivno je na prenosu. Danas imate ove sve prenose, sve te partije možete slijediti. Danas možda manje dolazi ljudi na turnir, ali neusporedio, čovjek ne zna koliko miliona ljudi prati svaku partiju online direktno. A ovaj random šah, nedavno se sad, mislim da se u Mannheimu održava jedan veliki turnir, to je Fisherova, kako bi rekao, invencija. On je, da bi se izbjegle pripreme onda vam kompjuter ove figure iza pješaka random postavi, a pravila su dalje šahovska. I to su partije koje nisu ortodoksne, nisu tipske, ali zna biti interesantnih mečeva i održavaju se turniri, nije to se raširilo, ali je. Ja čak nisam nikad igrao, razmišljam da i to probam pa da vidim kako to izgleda. Ne? Tako da je. Evo, možeš svega par minuta. Zanima me kakva je situacija u Hrvatskoj u vezi šaha, šahovskim savezom, da to dobro stoji, postoje neki problemi? Pa mi smo u zadnjih 10 godina nažalost imali kaos zbog organizaciji, zanemarivanju, podjelama, i to je rezultiralo sa dosta stvari koje su na rubu zapravo kriminalnih djela. Nedavno je i zbog toga i zbog stvaranja velikog viška smijenjen
tajnik Alojzije Janković, koji je ostavio iza sebe jedan kaos. Glavni dio rada ove nove uprave je da pokušamo prvo sanirati nekako te dugove, jer su dugovi ostali enormni. Tu nam, moram priznat, pomažu ovi sponzori inače sporta, HEP i Hrvatske pošte, i da probamo to napraviti i da probamo podvući rad sa mladima. Ja sam u komisiji za rad sa mladima koju vodi Igor Ševo, FIDE majstor, i mi smo napravili nekakav plan u okviru sredstava, ono što možemo, da te mlade potaknemo. Moramo reći da smo našli kaos puno veći nego što smo mislili i sad se snalazimo. Nisu nam velike koraci, ali mislim da ćemo konzistentnim koracima doći. U Hrvatskoj ima dosta dobrih mladih igrača, međutim oni su zbog te nebrige dosta zaostali, nadajmo se da neće, i da ćemo sada pokušati to sve nekako usmjeriti sistematski. Naravno da ne možemo to sve preko noći. Ja moram samo jednu stvar reći, da mi je drago da sam vidio kod svih onih da niko ne zanemaruje škole, odnosno velika većina ne zanemaruje školi, i to mi je jako drago i mislim da će im to pomoći. A usput bi rekao da šahovska iskustva i način adaptacije, strpljenje i sve ovo da zapravo koristi jako u karijeri, i da se nadam još da oni neće zbog ovih svih problema odustati od rada na samom sebi i na radu šahu, da što bolje prođu. Eto, došli smo do kraja emisije. Hvala vam puno na gostovanju. Molim, nadam se da sam nešto ispunio i da će ljudi to gledati što je. Dragi gledatelji, hvala vama na pozornosti, a za kraj puštamo prilog o Olimpijskom festivalu dječjih vrtića. Do sljedećeg puta lijepi pozdrav i ostanite uz program Otvorene televizije. Održan je 21. Olimpijski festival dječjih vrtića. Hrvatski olimpijski odbor inicijatori ove akcije, koji su ciljevi promicanje prijateljstva i razumijevanje različitosti. Također djeci se nastoji usaditi duh nenasilja, poštenog natjecanja i olimpizma. Današnji drugi olimpijski festival dječjih vrtića u gradu Zagrebu i 21. festival u cijeloj Republici Hrvatskoj okuplja 250 mališana iz 9 dječjih vrtića u gradu Zagrebu. Ovaj festival u organizaciji Sportskog saveza grada Zagreba i u suradnji sa gradom Zagrebom postavlja temelje ne samo olimpizma, fair playa i pravedne borbe za pobjedu u sportu, nego i temelj za bavljenje sportom kroz cijeli život. Tako da u pogledu onoga što grad Zagreb pokušava, za što se grad Zagreb zalaže, a to je zdrav život, to znači fizička aktivnost, to znači mentalno zdravlje, ovaj festival iznimno je važan. Grad Zagreb ove godine sport financira više nego ikada u povijesti, skoro 150 milijuna eura. I ovo je jedna od aktivnosti koju zajedno sa Sportskim savezom radimo kako bismo sport uveli u redovite aktivnosti od najmlađe dobi. Trenutačno živimo u vremenima kad u Hrvatskoj čak 35% djece živi s prekomjernom tjelesnom težinom. Stoga hvale vrijedno je svako poticanje na sustavno tjelesno vježbanje i uključivanje u sportske aktivnosti koje su važne kako za fizičko, tako i za psihičko zdravlje svakog pojedinca. Drago mi je da smo mi uzori kao prvo, a jako je bitno od malih nogu se baviti sportom. Poručio bi im da budu u sportu od početka, da uživaju u tome, da vole sport i da imaju lijepo druženje, a poslije što bude. Prvo je krenulo s drugim sportovima, vesanje ne možeš dok si ovako malo u vrtićkom uzrastu. Prvo smo krenuli sa gimnastikom kratko, onda sam ja dosta dugo igrao nogomet, brat vaterpolo, i onda smo zajedno krenuli veslat od 10-12 godine. Tako da smo bili već u ovoj dobi, smo već trenirali gimnastiku. U organizaciji Sportskog saveza grada Zagreba ove godine na festivalu sudjeluje 9 vrtića s ukupno 235 djece i 50 voditelja odgojitelja. Ovo je nešto i više od natjecanja, gdje djeca razvijaju svoje psihomotoričke sposobnosti kroz igru u sportovima, gdje jednostavno se socijaliziraju i druže, gdje steknu svoje prijatelje, možda i dugi niz godina će biti i poznanikinske, gdje razvijaju rad, red i disciplinu što je potrebno
uvijek u životu u svakom poslu. I prema tome to je nešto kvalitetno, pogotovo kad vidimo da su nam djeca toliko pretila, a ja se nadam da će od ove djece neko završiti kao reprezentativac u nekom sportu s kojim će se baviti.